Салам достор, бүгүн Жиделик айылындабыз. Байсал, Арифа, бүгүнкү тууган күнүңөр кут болсун, өмүрүңөр узун болсун. Атың элек үйүндө кыздардан, жигиттерден болгула. Кеттик. Ömrün uzun bolsun. Geleceği keng bolsun. Okulları beş bolsun. Ömürleri uzun bolsun ekan. Daim şunday da oynap жүрөйүн деп насип болсун. Men suyundum de. Apa, men sizlerge çok rahmat. Bana belekleri jönötkөнүңүздөргө. Yaxshi ishlaysizlar. Ben жақсы оқимын. Ben yaxshi оқимын. Апа, сізге торт заказ қылғаныңызға рахмат. Ишіңіздерге ийгилик.